Yes, bakunzi ba Kigali News rero reka nonye mbifurize kugubwa neza gukirwa mu byo mukora byose. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice by'umujyi wa Uvira. Interinete yamaze gukurwaho mu bice by'umujyi wa Uvira, ibintu byakomeye ndetse byamaze kuba biba ibindi. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tubapodetinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera rero nyamuneka turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Uvira. Uvira rero nubwo interineti yamaze kuba ikurwaho, ariko amasasu ni menshi mu bice by'umujyi wa Uvira, akomeje kugenda aca ibintu ndetse hari ikikango gikomeye yuko ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka. Si ibyo gusa kandi nyamuneka muraza kunyemera mbabwire yuko bwa mbere igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamuneka cyaba kigiye gukorana bikomeye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwose bushoboka, byaba uburyo bw'ibijyanye n'ubukungu ndetse no gufashanya mu bijyanye n'ibya gisirikare. Nayo ni bimwe mu makuru atugezeho, turavuga tuti turaza kubapodetinga ni byinshi cyane, turaza kuba dukomozaho tuba imuzi n'imuzingo tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko tuba tugomba kugenda tubagezaho mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza gusimbukira mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Walikale tubapodetinge tubabwira uko situation ihagaze. Si Walikale bimeze bite, byifashe bite? Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo muri teritwari ya Walikale. Turaza gusimbukira mu gice by'umwihariko cya hano mujyi wa Goma, turebere hamwe inama zikomeje gukorwa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapodetinga gatanu kuri gatanu. Ntizere ko muri tayari iminembwe, hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka, tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo tubapodetinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka mu bice byinshi tubabwire amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda ahaturuka. Nizere ko muri tayari. Turaza kugaruka ku magambo atangajwe by'umwihariko na Lawrence Kanyuka mu kanya gato gashize, bigendanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwa abaturage mu mujyi wa Uvira, abasivile. Turaza kuba tubikomozaho byose mu buryo bwihuse cyane, ariko kandi nanone ku rundi ruhande Abanyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge bari bamaze igihe barahungiye mu mujyi wa Uvira berekeza ahitwa za Kamanyora. Abaturage rero babarirwa muri 260 bafashe icyemezo cyo guhunga nyuma y'uko ku cyumweru gishishe AFC 23 yavanye ingabo zawo mu mujyi wa Uvira, bikanarangira uyu mujyi wa kabiri by'umwihariko mu ntara ya Kivu Amajyepfo usubiye mu maboko y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bafashe by'umwihariko nanone uyu mujyi wa Uvira ugiye mu biganza byabo. Abanyamurenge rero bari batuye muri Uvira bavuga ko bafashe icyemezo cyo guhunga mu rwego rwo gukiza amagara yabo, yuko Wazalendo zari zatangiye kubahiga ndetse zikaba zarashenye amazu yabo zigasahura ibyari birimo byose. Abaganiriye rero n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuze yuko babayeho nabi mu buhungiro, dore yuko bugarijwe n'ikibazo by'umwihariko birimo kubura amacumbi, byo kurya ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa mu mubiri. Mu byifuzo rero batanze harimo kuba bakifuza gusubira iwabo, ariko kandi nyaruguru mu butumwa by'umwihariko buhumuriza bariya baturage yabagejejeho yababajije ibyo bakunze mu gihe kizagera bagafashwa gusubira muri Uvira, kugira ngo ibyo byose bitangwe, ibyo bagomba guhabwa
ati uyu munsi dushobora kuva mu minembwe tukagera Kiziba, byatwaye imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso, bidutwara ubuzima, ariko birashoboka kandi si imbabazi zibanzi bacu z'abanzi bacu, nta Uvira ntituzagerageza ngo tuve ku izima, tuzasubira mu mujyi wa Uvira by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane, kandi ntazo FARDC ntabwo tuzayigishyiramo imiyaga mu gihe izaba yarakoze ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi, koko nicyo duharanira ko abaturage bakongera bagatuza. Yakomeje agira ati rero Uvira tuzongera twinjire, tuzongera tuhasubire, si amakanisa bashenye tuzongera tuyubake, tuzayageramo amaboko, tuzashyiraho amaboko yacu. Uwo munsi mugera muzibuke uyu nguyu, by'umwihariko niwe wabitangaje bwa mbere yuko umujyi wa Uvira bazongera bakawusubiramo. Nyarugabo rero yabivuze leta ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kubwira ko abantu bose ko yamaze kohereza abanyamurenge mu kindi gihugu, akagaragaza ko kuba ivuguta ibintu nk'ibyo byerekana uburyo nayo ari inkoramaraso, ndetse ari na bamwe mu bantu bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yavuze ko kandi amagambo y'ivangura yibasira bariya abaturage n'urugomo bakorerwa biri hafi kugera ku iherezo, ariko kandi yunzemo ati uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzabibwirira muri Uvira. Aha ngaha ni muri Kongo, ariko nyine ntabwo ari muri Uvira. Ndagira ngo gusa ngo mbabwire ko tuzasubira Uvira byanga bikunze, ku neza ku nabi, sinzi iminsi bizatwara, ariko tuzasubira mu mujyi wa Uvira. Icyo ni igisirikare cya M23 kimaze gutangaza ayo magambo. Mbibutsa ko n'ubundi M23 kuva mu mujyi wa Uvira bwari mu buryo bwo kugaragaza imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko ndetse no kubahiriza amasezerano y'u Rwanda ndetse n'i Nairobi. Imiryango mpuzamahanga nyamuneka ibone ko umujyi wa Uvira wamaze kuvamo abarwanyi ba M23, ariko isa n'isa n'ubundi bitavuze yuko uyu mujyi wa Uvira bashobora kuba bagira gute bawusubiramo mu buryo bukomeye cyane, kandi mu gihe bawusubiramo FARDC yaba ifite ibibazo bikomeye cyane. Kuva muri Uvira rero kwa M23 harimo n'agahinda batewe no kuba batarigeze barasa abasirikare ba FDNV bose, aho by'umwihariko bagiye bacikira iwabo bagahunga, n'ubundi bose bagiye bagaruka mu mujyi wa Uvira. M23 rero yahebye ibona by'umwihariko nihaguma ikaguma mu mujyi, abaturage bose by'umwihariko bazagumya bagafatirwa bugwate mu gihugu cy'u Burundi. Irangiza iravuga iti nibi nabyo biri mu byatuma tuva mu mujyi wa Uvira. Abasivili noneho bari bari kwa General Neva bari baratangiye kugenda bicwa, bakagaruka indani ya katikati mu mujyi, noneho bamara kugaruka nyamuneka bikaba aribwo ibintu byongera kugira gute, byongera kugenda neza. Reka abaturage rero by'umwihariko batahe wirebera ikintu ngo M23 igiye gukora ngo mu gihe gito cyane, nyamuneka ngo imipaka nyamuneka ishobora kongera gufungwa, by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira. Gusa ndatekereza ko rwose nta murundi wasubira kurwana na M23 bitewe n'ibyo baboneye ahitwa Iruvungi bahabohoriye n'isomo rikomeye by'umwihariko by'intambara. U Rwanda na Kongo rero bigiye kongera guhurira mu biganiro by'amahoro. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye kongera guhurira mu biganiro by'amahoro bigamije gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo niyo makuru namaze kuba nakira, ndetse yamaze kugenda acicikana ku maresources yagiye atandukanye. Aha rero harimo haribazwa byinshi, ese mu gihe u Rwanda na Kongo biraza kuba bihuye,
nyamuneka aho umuriro ntago ushobora kuba ugiye kwaka, ivumbi ntago rishobora kuba rigiye gutumuka, kuko ubu tuvugana rwose igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyamuneka ni kimwe mu bihugu kugeza magingo aya bitari kumvikana habe na mba, ni kimwe mu bihugu kugeza magingo aya nyamuneka biri kurebana ayingwe mu buryo navuga ko budasanzwe ku rwego rwo hejuru. Rero bakavuga bati bishobora kuba ibintu bigiye kuba byahindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe, by'umwihariko mu gihe u Rwanda na Kongo bishobora kuba byakongera guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasinya ibiganiro by'amahoro, bagasinya by'umwihariko ibiganiro by'amahoro, noneho ibintu bikongera by'umwihariko gusubira mu cyitwa uburyo, cyangwa ibintu bikongera gusubira ahantu hazima. Ntago ndi butinde, reka mpite ngaruka gato ku yandi makuru. Undi muvandimwe wa Corneille Nangaa arafunzwe, ni amakuru atugezeho, turavuga tuti natwe reka tuyabagezeho mu buryo navuga ko budasanzwe. Umuvandimwe wa Corneille Nangaa uyobora AFC M23 witwa Didier ni umwe mu bantu bashya bo mu muryango we bakurikiranweho n'ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze ndetse no gucakirwa. Umuryango wa Corneille Nangaa ku cyumweru watangaje ko Didier Nangaa ufite ikigo cya General cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza magingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi
ibitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC/M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC/M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC/M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi
bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 10.